Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuyobozi w'atavuga rumwe n'ubutegetsi Moise Katumbi, perezida w'ishyaka Ensemble pour la République, araburira guverinoma ayisaba kwirinda ihindurwa ry'itegeko nshinga rishobora guharurira inzira igana kuri manda ya gatatu perezida Felix Antoine Tshisekedi. Yavuze ati ntabwo ari ukubera itegeko nshinga kuba tutagifite imihanda, abakozi ba leta bahembwa nabi, abana bapfa bicwa n'inzara, cyangwa se kuba nta kazi. Ibi ni ibyatangajwe na Moise Katumbi mu kiganiro yagiranye na RFI. Ibi byatangajwe mu gihe abepiskopi gatolika nabo batanga inama yo kwirinda igikorwa icyo ari cyo cyose nk'iki cyo guhindura itegeko nshinga. Bemeza ko iki ni igikorwa gishobora kurushaho gukomeza ibibazo cy'umutekano kuruta kubikemura. Moise Katumbi rero ahamagarira abantu bose kuba maso, agira ati ibintu birakomeye, mu gihe asaba rubanda kuba maso ku ngamba zose zigamije guhindura itegeko nshinga. Ati ndasaba abaturage ba Kongo kuba maso bakavuga ngo oya kuri iri hindurwa ry'itegeko nshinga. Dukeneye amahoro mu gihugu cyacu, dukeneye ubumwe bw'igihugu cyacu, reka twitegure, tugomba kwirwanaho kugira ngo itegeko nshinga ryacu ridakorwaho. Dufite itegeko nshinga ryiza ku isi, ntabwo rigomba guhinduka. Moise Katumbi rero abona ibibazo igihugu gifite, avuga ko ntibiva ku itegeko nshinga ahubwo bituruka ku miyoborere idahwitse iriho. Yakomoje kuri perezida Felix Antoine Tshisekedi mu buryo butaziguye, amwibutsa intambara barwananye yo kurwanya ivugurura iryo ari ryo ryose ry'itegeko nshinga ku butegetsi bwabanje. Moise Katumbi yiyongereye ku bandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze kwamagana umugambi wo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo nka Senateri Bahati Lukwebo, Joseph Kabila wabaye perezida w'iki gihugu, na Seth Chikumi. Umva ko rero muri Kongo baravuga ko guhindura itegeko nshinga atari byo bizazanira umutekano Kongo, ati ahubwo ni ngombwa yuko ubuyobozi buriho buhinduka kuko imiyoborere mibi yabwo niyo ibite. Ikindi, ejo ku cyumweru tariki 29 hari imirwano ikaze yadutse mu murenge wa Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru hagati y'abarwanyi ba FCM 23 n'inyeshyamba za Wazalendo. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye zaho avuga ko imirwano yatangiye mu gitondo cya kare ahagana mu masaa moya. Inyeshyamba zagabaga ibitero bishya ku birindiro bya Wazalendo biherereye mu bice bya Kazinga na Ngoruru. Utu duce twombi bivuga ko twafashwe na Wazalendo mu byumweru bike bishize. Kuri ubu nitwo ntandaro y'imirwano. Impande zombi zikaba zishaka gukaza ibirindiro cyangwa kongera kwigarurira ako karere nk'uko tubikesha Actualité CD. Ku rugamba humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje. Ubukana bw'imirwano bwatumye urusaku rw'amasasu rushobora kumvikana mu midugudu myinshi ihakikije, harimo n'uduce bihana imbibi two muri teritwari ya Walikale, bikongera ubwoba mu baturage n'abasivili. Mu gihe amakuru yerekana ko inyeshyamba za FCM 23 zavuye buhoro buhoro mu turere tumwe na tumwe two muri teritwari ya Walikale, Rubero na Rucuru, nta bikorwa nk'ibyo byigeze bigaragara kugeza ubu muri teritwari ya Masisi, aho ibintu bikomeje kuba bibi kandi hatazwi neza aho bigana.